Ozna i Kos nisu smjeli ni pisnuti protiv partije. Najveći junaci komunizma bili su oni koji su bili u službi tajne političke policije i koji su imali mandat za ubijanje. Pa nismo mi sa vrapcima ratovali 4 godine. To je bila jedna ideologija koja se zvala fašistička ideologija. I kako ćete vi tretirati to nego kao neprijatelja? Imate drugi izraz. 17.5. Od vrhovnog štaba. Stepinca treba držati u zatvoru, saslušavati i brzo pripremiti sav materijal o njegovoj neprijateljskoj djelatnosti. Ranković. Doveli smo ti Dražu Mihajlovića, dođi da se pozdraviš, da ga vidiš. Šta 3 puta sam morao da mu ponovim. Oni su pokušali preko mafije ubiti Pavelića, međutim i tu je Tito, tu je povukao novac i nije i odustao. Agenti UDBE koji su ljudi hapsili su imali premiju po broju osoba koliko završava na Golom otoku. Dakle, nije bilo uopće važno jesi kriv ili nisi kriv. Andrija Hebrang je bio žrtva za čiju je eliminaciju zeleno svjetlo dao Josip Broz Tito, jer bez Josipa Broza Tita to se nije moglo napraviti ni u kom slučaju. Davili ga. Ja pitam gdje je zakopan, šta je za... Ma kao nije on zakopan, on je izgorio. I ja mislim da su ga negdje spržili. Broj je frapantan od preko 2 miliona i onda je broj dosija drastično opao na nekih 600.000 ukupno za cijelu Jugoslaviju. Na njegovo hvatanje, njegovu lokaciju je ukazala jugoslavenska strana, tajna služba, kako god hoćete, i u tom smislu je američki predsjednik zahvalio jugoslavenskom sugovorniku. Jovanka je bila Stevin čovjek, jel? Sve je to bio jedan policijsko-obavještajni komplot. Hapšenjima po cijeloj Hrvatskoj, oni slažu taj proces i 3 mjeseca nas drži UDBA. Naprimjer, niko nije znao gdje sam ja 3 mjeseca. U to vrijeme u Vili Bajs stoluje Ivan Mišković Brk, šef KOS-a. Brk cijelo vrijeme rukovodi tom akcijom likvidacije studentskog pokreta i on zapravo iz pozadine daje direktive što da se radi. Agenti jugoslavenskih službi idu u iseljeništvo, u emigraciju, zauzimlju važne funkcije u raznim emigrantskim organizacijama. U prisezi koju mora položiti svaki član HRB-a jasno piše da za izdajice postoji samo jedna kazna, a to je kazna smrti. To je bila moja dužnost. Postrojavao sam ili određivao kadrove što će raditi, kojim će se poslovno baviti, u koju grupu će se svrstati, u koliko trojki, u koje trojke. Kad sam ja njega likvidirao, on je bio sam. Inače je bio uvijek sa ovim glavnim kozulom iz Minena, Ratko. I više od 40 godina nakon obračuna sa narodnim neprijateljima nakon rata izvršen je atentat iste tajne službe pod drugim imenom UDBA u Škotskoj protiv takozvanog narodnog neprijatelja Nikole Štedova. Valter, Stari, Tito. 3 su to najpoznatija pseudonima kojima se služio Josip Broz, a imao ih je, koliko se zna, blizu 70. Još u mladosti uči se konspiraciji. Budući da je komunistička partija Jugoslavije uglavnom bila zabranjena u staroj Jugoslaviji, svaki aktivizam nužno je bio povezan sa špijunažom i kontrašpijunažom.
Pa ilegala je općenito najbolja obavještajna škola i razumljivo je da su službe služile Titu za i osvajanje, a onda i čuvanje vlasti. Broz stiže u meku komunizma. Samo 2 tjedna nakon dolaska u Moskvu, Walter stupa u kontakt s NKVD-om, političkom policijom koja je upravljala gulazima i provodila likvidacije. Sjajna je ona anegdota, jel? Šta je sreća koju sam u Moskvi čuo. Jer u Moskvi je postojala jedna zgrada ogromna gdje je partijsko vodstvo stanovalo, imalo je luksuz i ovo, i kažu niko ko je uselio u tu zgradu nije preživio. Svi su u čistkama stradali. Kaže, šta je najveća sreća? Najveća je sreća, kaže, kada u 4 sata ti NKVD pokuca na vrata i ti otvoriš vrata i misliš gotovo je i oni traže susjeda koji je kad više. Doba gulaga, Hazjajinove paranoje. Sustav manično traži neprijatelja. Potiče obavještajne spletke, potkazivanja, klevete. Broza koji se u moskovskim dosjeima počinje voditi pod konspirativnim imenom Walter ne zadovoljava mjesto običnog činovnika. Nedovoljno poznat, nije mogao ostvariti cilj samo preko komunističke internacionale. Misterij se postupno rasvjetljavao tek od 1991. godine, kada je Ruski državni arhiv počeo znanstvenicima otvarati vrata. Iz raspoloživih dokumenata se vidi da je Josip Broz Tito i svoj put za osvajanje vlasti, a i kasnije za čuvanje vlasti trasirao, zapravo prokazujući cijeli vrh tadašnjeg jugoslavenskih komunista koji su živjeli u Moskvi. Walter nudi usluge. Za razliku od Kominterne, NKVD uopće ne zanimaju pozitivne karakteristike. Službi je posao otkrivati sumnjive elemente, i to što masovnije kako bi se prihranila paranoja velikog vođe i učitelja. Tito je ispekao taj zanat likvidacije ljudi, tajnih službi i podmetanja u Moskvi. On je baš pravi đak Staljinov. Prvi će se na meti naći njegov partijski šef Gorkić, koji mu je omogućio da preko reda dođe u Moskvu. Walter je još oprezan. Libi se rezolutnih tvrdnji, no gdje god može sije sjeme sumnje. Matricu je lako prepoznati. Dobar je komunist, ali Gorkić je vlastohlepan. Ali nije dovoljno konspirativan, ali ima tamo neku žensku, pa zanemaruje revolucije. I tako dalje, i tako dalje. Gorkić je 37. pozvan u Moskvu i zatočen. Walter je polučio cilj. Jer je smatrao da za ciljeve za koje se bori, da su sve žrtve opravdane. Znači, Tita nije mučila savjest. Walter i dalje revnosno piše karakteristike. Citirajmo. Ako postoji još netko koga nisam spomenuo, molim da me se podsjeti. Na udaru su svi jugokomunisti od kalibra. Gotovo svi završit će na robiji. Tito prvi put svoje partijske drugove prokazuje najprije dok su bili na slobodi, da bi ih strpao u logor, a potom drugi put ih prokazuje u logoru da zapravo iz njega nikada ne bi izašli. Tito je s vremenom sve brutalniji. Ne samo što podebljava točke optužnice koju je konstruirao protiv Gorkića, nego se i kaje što onako mlad nije i prije shvatio da je on špijun, saboter, izdajica. Krivotvori događaje. Svog zaštitnika predstavlja kao progonitelja. Tako o Gorkiću kaže. Na pamet mi je sve češće dolazila misao da me želi uništiti, predati u ruke policije. Karijerist koji ne bira sredstva da bi uništio drugove koji bi mu mogli smetati. Kraj citata. Gorkić Somer, kao tobožnji britanski agent, bit će likvidiran.
Bez obzira na sustav poticanja denuncijacija, postavlja se pitanje zašto je NKVD Brozu ustrajno pružao takvo povjerenje. Odgovor bi se mogao naći u činjenici što je Valter u međuvremenu zadužio Staljinovu tajnu policiju i nečim konkretnim od potkazivačkih karakteristika. Srpski publicist Pero Simić, ustrajni proučavatelj Titova lika i djela, nedavno je pronašao niz dokumenata da je u Španjolskom građanskom ratu Valter bio šef štaba 4. odjela NKVD-a, specijalne jedinice za likvidacije trockista, najljučih Staljinovih protivnika na tadašnjoj svjetskoj ljevici. Ne samo to. U tajnim bilješkama Vladimira Dedijera, službenoga Titova biografa, nađen je iskaz da je Tito ličkoj revolucionarki Anki Butorac otkrio istinu o njenom mužu Blagoju Paroviću, ubijenom 37. godine u okolici Madrida. Da, ja sam tvog tovariša poslao u Španjolsku u smrt. On je bio u stanju, ako mu je to koristilo, i najbolje prijatelje i ljude koji su mu najviše napravili dati likvidirati na najpodmukliji način. Hercegovački Srbin Parović, politkomesar 13. međunarodne brigade španskih dobrovoljaca, bio je najozbiljniji kandidat za mjesto šefa KPJ nakon Gorkića. Preslik bilješki do kojih je došao Simić svjedoči da je i sam Dedijer bio šokiran. Ubojstvo je naime bilo pripisivano frankistima. Usporedo s eliminacijom konkurencije, Valter gradi vlastitu mrežu. Svoju desnu ruku iz Španjolske šalje na obavještajnu specijalizaciju u Moskvu. Svi su se bojali Steve Krajačića, jer Stevo Krajačić je bio taj koji je u tim podzemnim igrama mogao odrediti o sudbini ljudi. Stevo je bio Titov čovjek. Slavonac Krajačić ubrzo će preuzeti NKVD-ov Balkanski centar u Zagrebu. Uvjeren u pobjedu, Valter se pred domaćim aktivom predstavlja kao da te 38. već ima Kominternin mandat za preuzimanje KPJ-u. Sve kadrove u komunističkim partijama, u bilo kojim zemljama, pa to znači u komunističkoj partiji Jugoslavije, isključivo je postavljala Kominterna. Sve komunističke partije diljem svijeta bile su podružnice Kominterne, bez ikakve samostalnosti. Ali makoliko se uz pomoć NKVD-a gurao i komplotirao, Kominterna ipak ne tipuje na Valtera za ispražnjeno Gorkićevo mjesto. Njen je kandidat Petko Miletić. Crnogorac, beskompromisni revolucionar, tada još na robiji u Srijemskoj Mitrovici. Baterija 11. međunarodne brigade u Španjolskoj nosila je njegovo ime. Legenda komunističke borbe. Legenda koju na funkciji generalnog sekretara, osim Kominterne, želi većina poznatih jugokomunista, onih preostalih. Titu su se u Parizu suprotstavili Splićanin Ivan Marić i Crnogorac Labut Kusovac, koji su osnovali paralelni centar KPJ pod zaštitom i okriljem Francuske komunističke partije, koja je tada bila na neki način jedina legalna u Europi, a glavni cilj je bio i svrha spriječiti Tita da na ilegalan zaplotnjački način preuzme vlast. Valter obasipa Moskvu s optužbama u koje Staljin voli vjerovati. Frakcionaši i trockisti. No generalni sekretar Kominterne, Georgi Dimitrov, jasno mu poručuje: vi niste naš mandatar. Vaši su postupci posve nevažni, truli, i vi ste frakcionaš. Valteru se izjavljuje da on nije glavni voditelj KPJ, nego kao centar za vezu između Kominterne i jugoslavenskog proletarijata. Da bi pridobio povjerenje, mora se pokazati na djelu, kao i savjesno izvršavati direktive. Dakle, Tito je kandidat koji se tek treba dokazati, ali Valter se nije dao smesti. Dimitrovljevo pismo i onako nikom ne kani pokazati. Sigurna kuća. Valter s najodanijim suradnicima. Među inima Milovan Đilas, kodnog imena Veljko, Edvard Kardelj, Bevc, te Ivo Lola Ribar, Fischer.
Atmosfera napeta, ne samo zbog ilegale. Miletić je upravo izašao s robije i ne povlači se iz utrke za partijskog vođu. Tito će u Bohinju iz partije isključiti sve stvarne i potencijalne konkurente, kao i sve one koji su gore sjeli. Tako su nazivani jugokomunisti koji su u Moskvi ili zatočeni ili već ubijeni. Drugovi, otvaram sjednicu privremenog rukovodstva za tekuća pitanja u KPJ. Kažem privremenog, ali ne još za dugo, dok naše pitanje uskoro ne bude rešeno u Kominternu. Prva tačka dnevnog reda, Valterov izvještaj o unutarnjoj partijskoj krizi. Drugovi, mi u ovom odsutnom času i s ovog mjesta moramo da se beskompromisno odredimo prema onima koji su gore seli. Mi znamo ko su oni. Te štetočine je već stigla ili će da ih stigne, to je sigurno ruka Staljinove pravde. Njih je selo sada gore negdje oko 200, pa sad ne možemo o svakome da raspravljamo. Ali sastavili smo jedan poseban spisak na kojem su samo najgori izdajnici. Koliko njih točno ima, druže Bevec? 19, druže Valtera. Već smo ja i drug Veljko napisali pola karakteristika. Da se po tvom naređenju objavi u Proleteru. Požurite, drugo, jer ne moram da naglašavam koliko je stvar važna. Oni su godinama kočili razvoj partije. Obezglavljivali pokret radničke klase Jugoslavije. Pomagali klasnom neprijatelju, šurovali s trotkistima, najpodmuklim neprijateljima našeg velikog učitelja i vođa Staljina. To su špijuni, saboteri, neprijatelji. Za razliku od nas, drugovi, koji smo dokazano odani, oni su godinama varali Staljina i Kominternu. I za sve te zločince ne možemo da predložimo nego jednu jedinu odluku. Isključiti iz partije. Isključiti. 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 Među najgorim izdajnicima našli su se gotovo svi osnivači partije. 6 od 9 bivših generalnih sekretara. Neki su tada već bili mrtvi. 11 onih koji su gore sjeli, međutim, još su bili na životu. Primjerice, bivši sekretari Sima Marković i Simo Miljuš. O njihovoj se sudbini još odlučivalo. Ubijeni su mjesec dana nakon Valterova pravorijeka. Sastanak će trajati 3 dana. Na red je da kako morao doći i Valterov najopasniji takmac. Miletić Petko ispoljava nedisciplinu. Otvoreno sabotira odluke Centralnog komiteta. Neki ga smatraju herojem. Ja vas pitam, kakav je to heroj koji je dobio samo 7 godina robije? On je očito drugovi izdao partiju i doveo u zabunu ne samo KPJ, nego svu radničku klasu. Na robiji je punom parom radio na oživljavanju frakcija. Drugovi, a postojanje frakcija omogućava klasnom neprijatelju da ubaci špijune i provokatore. Miletić je nezdravi element sa bolesnim ambicijama. Druže Valtere, a što sa Marićem i Kusovcem koji podržavaju štetočinu Miletića? A što sa njihovim simpatizerima? Ima ih, nažalost, dosta u Dalmaciji, koja je najjača baza naše partije. I njih isključiti. Njih sve, drugovi. Unose smutnju, šire lažne glasine. To su tuđi, frakcijski, antipartijski, sumljivi elementi povezani sa trockistima. Grupaše i rovare protiv jedinstva KPJ. Najbolji je tome dokaz da se ne pokoravaju našim odlukama. Drugovi, Dalmacija je naša rak rana. Njeno je rukovodstvo potpalo pod buržoasko-nacionalni utjecaj. Jahalo je na repu HSS-a. I sad kako CK Hrvatske ne može da svlada rad na konsolidaciji partije u toj pokrajini, to treba CK KPJ da uzme sam stvar u svoje ruke. Najvažniji zadatak, drugovi, očistiti partiju od svih opasnih elemenata. Uspostaviti njeno jedinstvo i čvrstu disciplinu. I to svagdje, ne samo u Dalmaciji. Drugi zadatak. Svim silama raditi na vaspitavanju novih rukovodećih kadrova. I u zapisniku s tog sastanka, dokumentu koji je također otkrio Pero Simić,
Valter sebe i skupinu pristaša mjestimice naziva centralnim komitetom, unatoč jasnom nalogu iz Moskve da je on samo čovjek za vezu između Kominterne i KPJ. U Sloveniji imali smo u Buhinskoj Bistrici 79. godine sagrađen je muzej, sagrađen je kulturni dom. Došao je Tito da se proslavi konstituiranje centralnog komiteja. Tako da ta raspad tabuja i mitova je proces koji će još potrajati. Iako KPJ već godinu i pol nije imala vodstvo, Titovi oponenti isključeni su zbog nepokoravanja odlukama partije. Druže Valter, kojim teoretskim oružjem je najbolje da kalimo nove kadrove? U svim sektorima partijskog rada. Drugovi, pitanje kadrova je za našu partiju najbolnije pitanje. Sa kadrovima stojimo veoma slabo. Usled zločinačke politike, štetočina iz prošlosti koje su radile sve da onemoguće vaspitavanje. A kadrove treba uzgajati kao nježne biljke, rekao je naš veliki učitelj i vođa drug Staljin. Pod njegovom očinskom ljubavlju izgrađeno je na 100.000 divnih boljševika, sposobnih za najveće pothvate, kakve historija ne pamti. KPJ je dobila historiju sve savezne komunističke partije boljševika. U toj divnoj knjizi, na kojoj je sarađivao sam naš veliki vođa, opisan je čitav herojski put partije koja je srušila kapitalizam. Na toj historiji treba da se uči naš partijski aktiv i proletarijat Jugoslavije. Tu bolševičku povijest, svojevrsnu Staljinovu Bibliju, prevodio je u Moskvi Tito. Međutim, budući nije bio dovoljno sposoban, morao je uzeti i zatražiti pomoć od obrazovanijeg Vladimira Čopića Senjka. Čopić mu je drugarski pomogao i kad je tek bio stigao u Moskvu. Osigurao mu je smještaj, uveo ga u politički život. No to neće spriječiti Valtera da i njega izbaci iz KPJ nakon što je gore sjeo. I Čopić će biti smaknut mjesec dana nakon bohinjske ekskomunikacije. Drugovi, stavljam naše odluke na glasanje. Ko je za? Konstatujem da su sve odluke donesene jednoglasno. Još sad samo da sročimo zaključke. Druže Fischer, uzmi papir i olovku u ruke. Odmah, druže Valter. Dakle, prva tačka. Valterov izvještaj primljen. Isključenje svih bivših frakcijskih antipartijskih elemenata. Formulacije dati u proleteru. Druga tačka. Potvrditi samokritiku CK Hrvatske i Slovenije. Provjeriti sve njihovo članstvo. Izvršiti reorganizaciju i čišćenje pokrajinskih komiteta Srbije i Crne Gore. Provjeriti rukovodeće kadrove na svim sektorima partijskog rada. Šta više, provjeriti cjelokupni partijski kadar. Nakon izvršenih zadataka sazvati u najkraćem roku zemaljski kongres. Jesi sve zapisao? Druže Fischer, treba da ponavljam to. Ne treba, druže Valter, sve je zapisano. Dobro. Drugovi, treća tačka. Konstatuje se da KPJ nije vodila dovoljno sistematsku borbu protiv trockista. Mobilizirati sve partijske snage na borbi protiv trockističkih elemenata. Šta više, uvesti kroz sve kurseve kao poseban predmet izučavanje suštine trockizma. I za kraj, na osnovu ovih zaključaka sastaviti otvoreno pismo CK KPJ članstvu. Pismo da sastave drugovi Valter, Veljko i Beoc. Druže Valter, pismo ćeš dobiti na ispravak i pregled do kraja nedjelje. Drugovi, u KPJ mora da postoji jedinstvo volje i akcije. Odluke viših forma moraju da se izvršavaju. Jedinstvo i čvrsta disciplina su preduslov da pod vodstvom velikog učitelja i pod zastavom Kominterne ostvarimo svoju historijsku ulogu avangarde radničke klase. Da živi naš veliki vođa drug Staljin. Živio! Živjela komunistička internacionala! Živjela! Iz KPJ su izbačeni svi koji nisu za Valtera, no rat još nije dobio. Kominterna i dalje podupire njegova konkurenta Miletića, koji stiže u Moskvu kako bi lobirao za sebe.
No i Valter stiže u meku komunizma. Na sve načine nastoji ocrniti suparnika. Tako u jednom prokazivačkom pismu piše: drugovi iz Beograda uspjeli su pribaviti originalne dokumente iz kojih je vidljivo da je Miletić policijski doušnik. Tito ne predočava nikakve dokumente, bila je to uobičajena obavještajna spletka, zapravo tipična staljinistička praksa. Ni druga strana ne ostaje dužna. Pljušte optužbe. Valter je okorjeli Gorkićevac, trockist, cinkator, petlja s gestapovkama i tako dalje. NKVD ili Kominterna, Valter ili Miletić, život ili smrt. Također je poznato da je Kominterna vodila 2 istrage protiv Tita. Jedna je bila vezana za španjolski građanski rat, gdje je Tito vodio jednu neuspješnu ekspediciju. Drugi puta je to bilo kada je bio optužen da je trockist, međutim obje te optužbe zapravo su ukinute preko NKVD-a. Istraživači su rekonstruirali mrežu NKVD-ovih visokih oficira koji su štitili Valtera. No ta ruska i bugarska prezimena malo znače. Prije svega nas zanima jedan, Slovenac. Josip Kopinić. Agent NKVD-a i suradnik Kominterna. Španjolski dobrovoljac, sovjetski državljanin. Te 39. Kopinić je imao samo 28 godina. Iz dokumenata je potpuno jasno da je Kopinić bio glavni mentor i zaštitnik Josipa Broza Tita, a i u kasnijem razdoblju Tito kod donošenja svih važnijih odluka obavezno je konzultirao Kopinić. Kopinić lobira po Kominterni, nječe ili relativizira optužbe protiv Tita. Još nešto. Kopinić plasira nove i podjaruje stare optužbe protiv Miletića. Tko će preživjeti? U dogovoru s Kopinićem, Valter potkraj 39. godine od Kominterne traži i dobiva odobrenje da ode na teren, u Jugoslaviju. No bila je to samo izlika da pobjegne iz Moskve. Čemu riskirati glavu? No u domovinu ne smije i ondje bi ga, ako pobjedi Miletić, pronašli NKVD-ovi egzekutori. Stoga se sklanja u Istanbul. S Kopinićem komunicira pod kodnim imenom Viktor. Iščekuje rasplet, život ili smrt. I tako danima i danima. Sve dok mu 12. siječnja 1940. nije stiglo Kopinićevo pismo. Miletić je gore sjeo. Odlično. Broz, alias Viktor, istog trena uzvraća pismom zahvale. Dragi prijatelju, ja te po dogovoru s dedom čekam u Istanbulu i bez tebe ne krećem u Kanadu. Rođacima sam rekao da sam ti posebno zahvalan, što ću uz tvoju pomoć vidjeti što se radi u familiji. Rođaci su mi rekli, a i pisali, da u familiji ima mnogo problema i da kod kuće ne ide kako treba. U familiji ima i onih koji ne vode računa o našim radnicima, a posebno ne o inženjerima. Čekam tvoj dolazak i da mi pomogneš da spriječim rasulo najboljih radnika. Rođacima sam rekao i to da bez tvoje pomoći kod djeda i dogovora s njim ne bih imao mogućnosti vidjeti se s familijom. A ti sam znaš kakvih je problema bilo. Srdačan pozdrav, Viktor. Broz je napokon dobio toliko željeni mandat. Cijena pobjede. U Staljinovim je čistkama smaknuto oko 800 jugokomunista. No Tito će 50-ih sve svaliti na mrtvog Staljina. I ironije li oštro ga osuditi zbog, citiramo, strašne sudbine koja je snašla naše nedužne revolucionare. Dosad nismo niti spomenuli antifašizam, no to je razumljivo, jer sklopivši 39. pakt o nenapadanju,
Hitler i Stalin postali su saveznici, a sve kompartije na svijetu, tako i KPU, vjerno su slijedile velikog vođu. Jugokomunisti nisu reagirali niti na uspostavu nezavisne države Hrvatske, niti na okupaciju Nedićeve Srbije, nego tek kad je Njemačka 22. lipnja 1941. napala Sovjetski savez, tada zovu na pobunu i dižu ustanak. U toj borbi neće biti pardona zločinačkim fašističkim vođama i njihovim vernim slugama. Ja vam kažem, nismo mi bili milosrdni ljudi. Mi smo bili pravični ljudi, trudili se. A pravda je jedno, milost je drugo. Milost je i za krivca. Crkva krivca oprašta, ali komunistička partija ne oprašta. Ona kažnjava za to. Iz Vojnog komiteta CKKPU, koji su činili svi članovi Politbiroa na čelu s Titom, izrašće Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Komunistička vojska više će puta mijenjati naziv, ali suština je ista. Već prvog dana članovi KPU navukli su vojne odore i proglasili se vojnom komandom. Do kraja rata vladat će paralizam između partijskih, političkih i vojnih funkcija. Sve to detaljno sam istražio i opisao u svojoj disertaciji doktorskoj. Uz Valtera alias Tita ostaće Kopinić kao oficir za vezu Kominterna. Upravo će po uzoru na sovjetsku tajnu policiju Tito u kolovozu 1941. osnovati partizansku obavještajnu službu. Tito će službeno narediti da obavještajci smiju biti samo članovi KPU. Od prvog dana ponajvažniji zadatak glasi: radi popise i to po mogućnosti cjelokupnog stanovništva. Rade ih svi: oficijelni špijuni, doušnici volonteri, partijske čelije, članovi narodnih odbora, vojno-pozadinske vlasti. U slovenačkom primjeru to je bio sustav koji se pripremao kroz čitav rat. Zadatak svakog člana partije je bilo i otkrivanje neprijatelja, borba s neprijateljem, a jedna od teških optužbi za nekoga koji je bio komunist bio je nedostatak budnosti. Dakle, ako je netko propustio biti budan, dakle, baviti se na odgovarajući način i tim obavještajnim i sigurnosnim radom, onda je to bilo dovoljno za vrlo oštre mjere kazne protiv takvog nekoga, čak isključenja iz partije. Svaki pojedinac treba postati predmet interesa, jer neprijatelj nikad ne spava. Da bi se našao na popisu neprijatelja, dovoljna je sumnja. Dokazi nisu nužni. U jednom od mnogih sačuvanih naputaka o sastavljanju popisa čak piše da podaci kojima se barata mogu biti, dobro poslušajmo, opće poznati. Dosta je da se o nekome nešto priča. Otvara se neslučajni prostor za trač. Na nekim će se popisima naći i takozvani panikeri, osobe koje hvata panika. Znatan broj ljudi po prirodi je sklon panici, pa su zbog toga bili proglašavani i optuživani za provokatore. CKKP Slovenije još u kolovozu 1941. osniva tajnu službu VOS po uzoru na NKVD. Početkom iduće godine Edvard Kardelj pod pseudonimom Bevc izvješćuje Tita. Citiramo: egzekucioni aparat sastoji se od oko 50 momaka, naoružanih pištoljima i bombama. Ti momci rade sve stvari. Još je nešto razvidno iz sačuvanih Kardeljevih izvještaja Titu. On kaže kako je služba potpuno u rukama komunista i kaže oni to nikome ne daju, ne ispuštaju iz ruku, niti nikome ne prepuštaju kontrolu. U Hrvatskoj su skojevske udarne grupe najčešće zadužene za obračun s izdajnicima. Pod paskom tajne službe objedinit će se u odrede PPK, protiv pete kolone. I kad mi sad u Sloveniji, gdje je popis žrtava, ja mislim da poprilično korektno obavljen, vidimo da je u toku rata sa strane partizana ili sa strane komunističkih tajnih službi ili sa strane revolucije ubijano najmanje 2 puta više Slovenaca na okupatora. U Hrvatskoj su slični omjeri. To veoma jednostavno govori da je prvi cilj partizanskog pokreta ili komunističkog pokreta ili titoizma bila pobjeda u građanskom ratu.
Znači, isprovocirati građanski rat i dobiti ga. Godina je 1944. Italija je odavno kapitulirala. Nedvojben je ishod rata. Sile osovine prisiljene su na strateško uzmicanje. Njemci se povlače s europskog istoka i juga, Japanci na Pacifiku. Tito tada odlučuje dodatno ojačati tajnu službu. Tajna služba nije preustrojena samo radi konačne vojne pobjede, jer ona je onako bila izvjesna, nego je preustrojena prvenstveno zbog toga da bi se preuzela konačno i sačuvala vlast. Špiljak kod Drvara, 13. svibnja 1944. godine, sjednica Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Tog dana na ovom mitskome partizanskom mjestu vrhovni komandant Josip Broz Tito utemeljio je OZNU, Odjeljenje za zaštitu naroda. Iz OZNE su nastale sve kasnije jugoslavenske tajne službe. Bile su glavna poluga komunističkoj diktaturi. Odgovarale su izravno Titu. Svi koji bi javno posumnjali u pravednost komunizma doživjeli bi tragičnu sudbinu, jer OZNA sve dozna. Ona u osnovi, u toku celog svog postojanja u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji, ostala jedna klasična politička policija koja je služila za progon političkih i klasnih neprijatelja. OZNU će komunisti s ponosom nazivati maljem partije. Nije OZNA u prvom planu, komunistička partija je u prvom planu. Ona je ta koja sve to skupa provodi, organizira, zapovjeda, nalaže i tako dalje. Znači OZNA je samo izvršni aparat. Za prvog načelnika OZNA Tito je imenovao člana politbirova Centralnog komiteta Srbijanca Aleksandra Leku Rankovića, konspirativnog imena Marko. Tesno su bili isprepletene i političke i vojne i bezbednosne strukture. Tako da jedan isti krug ljudi se u suštini nalazio i donosio najodgovornije odluke koje su se ticale eliminacije narodnih neprijatelja. Tito je ujedno i zapovjednik vojske, i ministar obrane, i predsjednik vlade, i generalni sekretar partije. OZNom zapovjeda vrhovni komandant, a načelnik je vodi. Ranković je sredstvo transmisije Titovih direktiva. Što više, Tito je izravno nadređeni šefovima službe po zemljama, budućim republikama. Međutim, osnivanje OZNE nije bila glavna zapovjed koju je Tito izdao u Drvaru. Tek nakon pada komunizma otkriveno je da je Tito toga dana izdao svoju najstrašniju zapovjed. Bez milosti i što manje istraga i suđenja. Tako se najkraće može sažeti ono što je svom zamjeniku Albertu Svetini prenio metom ustoličeni načelnik OZNE za Sloveniju Ivan Maček Matija nakon što se vratio iz Drvara. Maček doduše nije stigao na sjednicu Vrhovnog štaba, ali se nakon nje sastao s Titom 2 puta u 2 dana. Naredio mu je da se temeljito pripremi za masovne likvidacije. Dopuniti kartoteke, proširiti popise za odstrel. Drugovi, moji najbliži saradnici, okupili smo se ovdje da vam obznanim nešto možda i odsutno za nastavak i rekao bih skori slavodobitni kraj naše narodno-oslobodilačke borbe. Ja kao vrhovni komandant doneo sam danas naredbu o osnivanju OZNE, Odjeljenja za zaštitu naroda. Ta naša nova, još centralizovanija, još efikasnija služba bit će direktno počinjena vrhovnom komandantu, a njome će operativno da rukovodi drug Marko, Leka Ranković. Služba je već osnovana, treba samo još da sredimo neka dokumenta, je li tako, druže Marko? Tako je, ja ću za par dana da sastavim i dam ti na odobrenje uputstvo o formiranju OZNE. Vrlo dobro. Drugovi, u ovom važnom času ja moram da zahvalim našim sovjetskim prijateljima, drugovima Timofejevu i Burtakovu. Uz njihovu pomoć i iskustvo iz NKVD-a sastavili smo šemu OZNE, ovu ovdje, koju ćemo docnije da šapirografiramo. Da nastavim. Dakle, svu aktivnost u borbi sa stranim agentima i domaćim izdajnicama treba koncentrisati. I zato će odjeljenjima pri glavnim štabovima da rukovode najprovereniji partijski kadrovi. Načelnik za Hrvatsku bit će drug Stevo, za Srbiju drug Krcun, za Sloveniju Matija, Ivan Maček. Druži Marko, šta je Matija? Jel stiže Matija? Javili su da je upao u ustašku zasedu pored Kupe, ali spasao je glavu i verujem da će sutra da dođe.
Dobro, ajde, neka mi se odmah javi kad stigni. Dakle, da nastavim. Pred OZNom su drugovi dva velika zadatka. Prvi je zaštita od prodora neprijateljskih agenata u redove Narodno-oslobodilačke vojske. Njemci i ustaše drugovi se iz petnih žila trude da me uhapse i da me uhvate. Međutim, nemojmo da ih podcenjujemo. Jer oni su sad ko ranjene zveri. Što su bliže svome kraju, to su sve opasniji. Dalje, drugi zadatak. Obračun sa domaćim izdajnicima. Čišćenje antinarodnih bandi i teritorija nakon što ih oslobodimo uskoro od ostataka razbijenih neprijateljskih jedinica, špijuna, diverzanata i klasnih neprijatelja. Drugovi iz Sovjetskog saveza nam savjetuju da prema izdajnicima nemamo milosti. Kad preuzmemo vlast, da se s neprijateljem obračunamo bez suđenja i presuda. I treba da ih što više pobijemo. Tako da onda ti tužioci, istražioci, vojni sudovi, šta ti ga znam, imaju što manje posla s njima. I zato za taj zadatak, druže Marko, treba da se jako dobro pripremimo. Izvoli. Druže Tito, drugovi saborci, naročito je važno da odelenja s kojima ćete da rukovodite sakupe što više informacija o neprijatelju. Da se prošire spiskovi petih kolona i da se ažurišu kartoteke naših egzekucionih organa. Drugovi iz Sovjetskog saveza kažu da su oni baš tako radili. Znači, na oslobođenu teritoriju odmah delovali po spiskovima, bez nepotrebnog isleđivanja. Hvala, druže Marko. Dragi moji drugovi, eto, moram da kažem, neki se boje kako će da reaguje sad Zapad na taj naš obračun sa izdajnicima i sa klasnim neprijateljima. Ja moram da priznam da ja sam se i sam to pitao. Ali drugovi Timofej i Burtakov nas uvjeravaju da nema šta da se brinemo. Pobjeda je naša. Rat se približava svom kraju i niko neće ništa da ispituje. Novi, širi popisi. Šokantne su brojke što ih nalazimo u mjesečnom izvještaju OZNE za Zagrebačku oblast. Samo tijekom ožujka 1945. upisano je u kartoteku daljnjih 4800 zločinaca. Može se samo zamišljati koliko je novih zločinaca otkriveno u 14 mjeseci, koliko je prošlo od osnutka OZNE do ulaska partizana u Zagreb. Taj drvarski sastanak vjerojatno je bio jedan u lancu sastanaka, jer nemoguće je takav obim operacije i takvu intenzivnost ubijanja postići samo na jednom sastanku. Osim Tita, osnivačima OZNE mogu se smatrati i ruski obavještajci Burtakovi i Timofejev. Njihova nazočnost u Drvaru posve je logična, budući da je KPJ tada bila samo krak Staljinove hobotnice. Sovjetski savez je bio koalicioni partner antifašističke koalicije. Mi smo bili najbliži Sovjetskom savezu po svojoj strukturi, po svojim ciljevima, po žrtvama koje smo dali u tom oslobodilačkom ratu. I normalno da smo mi najvećeg saveznika tražili u redovima Sovjetskog saveza, njihove obavještajne službe, njihovih kadrova. I to je za mene sasvim normalno. Vodeći oznaši već krajem 1944. odlaze na specijalizaciju u Sovjetski savez. Preciznije, uče se poslu u Visokoj školi NKVD-a, koju je, podsjetimo, završio i stari Titov drug, Stevo Krajačić, načelnik OZNE za Hrvatsku. Bog i batina u Hrvatskoj. Ja se bio zajedno, Tito, Krajačić, Stevo i ja, na jednom ćošku tamo od jednoga astala onoga i on drži, mi sedimo, Tito nešto priča, puši, on drži nogu ovako, no ja ne mogu da podignem moju nogu. Pa je stavio ovako na onaj sto i ovamo noga ide prema Titu, gdje da ja to stavim nogu prema Titu, prije bio sekao nogu. No proces izgradnje mehanizma represije nakratko je usporen, jer su Njemci izveli desant na Drvar. Uz pomoć Britanaca, vrhovni je štab evakuiran na Vis. Tito je jamčio Churchillu provođenje demokratskih izbora, nedodirljivost privatnog vlasništva i slobodu poduzetništva. Čak je u jednom trenutku obećao da će se možda povući nakon završetka rata iz politike. Tito je 16. lipnja potpisao sporazum sa HSS-ovcom Ivanom Šubošićem o osnivanju višestranačke vlade.
Međutim, kad je vlada osnovana, u njoj je bila većina komunista i nekoliko komunistima podobnih nekomunista. Napušta Vis i dogovara ulazak sovjetskih trupa u Srbiju. Preustroj koji nije bio završen osnutkom OZNA mogao se nastaviti. Ma koliko bili brojni, OZNAši sami ne bi uspjeli fizički provesti masovna pogubljenja koja su planirane. Službi je trebala udarna šaka. Po uzoru na NKVD-ove postrojbe za posebnu namjenu, Tito 15. kolovoza 1944. osniva KNOJ, Korpus narodne obrane Jugoslavije. Neka vrsta poternih jedinica koja je vršila čišćenje terena i eventualno egzekucije tih uhapšenih i zarobljenih odmetnika ili drugih narodnih neprijatelja koji su hapšeni u gradovima po spiskovima i tako dalje. Jezgru KNOJ-a tvorile su brigade OZNA, formirane mjesec, dva prije iz manjih postrojbi PPK protiv pete kolone. KNOJ-em zapovjeda vrhovni komandant, a OZNA posreduje njegove direktive. Korpus i tajna služba u biti su jedno tijelo, samo što su međusobno razgraničili uloge. Pripadnici OZNE su to aktivno radili, sprovodili hapšenja, a dok su konkretno same egzekucije često sprovodile jedinice KNOJ-a. No masovne likvidacije traže vremena. Uhićenje ili zarobljavanje tek su prva faza složenog procesa. Druga je zadržavanje ili premještanje na sigurniju lokaciju, na kojem narodni neprijatelj može biti saslušan, ali im ne mora. Treta faza je odlučivanje u sudbini, četvrta faza je odvođenje do kraja ubijanja i onda ubijanje. Znači, kompleks ljudi ili broj ljudi koji su sarađivali ili bili upućeni na te zadatke bio je veoma velik. Tijekom cijelog rata komunisti su koristili egzekucije kao jedno od sredstava obračuna sa nepoželjnim osobama. Međutim, pri kraju rata i nakon završetka rata to je preraslo u masovna pogubljenja koja su bila jedno od glavnih sredstava za preuzimanje i učvršćivanje komunističke vlasti. Pa nismo mi sa vrapcima ratovali 4 godine. To su bili neprijatelji, to su bili živi ljudi, to je bila jedna ideologija koja se zvala fašistička ideologija. I kako ćete vi tretirati to nego kao neprijatelja? Imate drugi izraz. Ratujete protiv njega, ubija se, zločine prave i vi ćete sad njega tretirati kao dobronamjernog, ne? U proljeće 1945. KNOJ broji 120.000 boraca. Probranih, provjerenih i pouzdanih. Iščekuje ih veliko finale. Zagreb, Blajburg. Križni put. Brzo i efikasno, ne gubeći vrijeme na suđenja, onako kako su to preporučili sovjetski učitelji. U svakom oslobođenom selu, gradu, kotaru krenulo se u programirani obračun s domaćim izdajnicima i klasnim neprijateljima na temelju unaprijed pripremljenih popisa za likvidaciju.